tebaibwe in fact tulijja mu kujja kulonda bayaka tukujja mu kugobana kungizana kubetu ebizatu wichi eri kwida so okukolera obulungi ngona tokamaiso ga mukama gajo okuwa omulimu olina kwire twakusandaga ejita kuva mu kumiyando eno mugongo mwava kukunaza kusimule twava mu kubyo byayiti bikola ebyo nga kabiri birwisawo so iwe tuletere bwanje tukube grit lwakuba ensonga y'abasawo abo nze eri ebintu byentendo omuntu wajja mwisaba omu nga mukazi mbukumwambula ku bintu twakwambaza ebyaife engeri ebyokumwambulamu engeri gye bamwambulamu embeera eri South Africa naddala kuba na Uganda eri kweinamiza ino abantu era ngeri abana byabufuzi n'abantu ababulidde wano mu Uganda abaliko bantu lwaki gavumenti ya Uganda esiriikirire ku nsonga eno tubwine obutambi n'obuvidiyozi obuli e South Africa nga bana South Africa b'enensi we batuuka wano nti gwe muzeeyi mudofu kwenda mugwira nti gwe muzeeyi mudofu bamaze ku emirimu tukobereko ebiwandiiko ebikugema muno lwaki watawano business ife tuzira mirimo kwegamba ekintu kino kireeteire ino abantu okwekyala bakoba nti President Museveni oliwa abanagana baizeyo bisatu President Museveni mu biseera ebindi tumuyingizanga mu bintu aye nga nife titwakitinze responsible nga abatyami ekintu kino tikitandise leero abakulu abo mu myezi gwa kusatu eyo wansi eyo aba South Africa nga balikoba tiba na Uganda bonka balikoba abagwira aya abairugavu bakoba ati abagwira bona babaviire kuba bamazeeku emirimu so bajire nga bagoba abantu buli gwe bagema babalabula babakoba ati werunatuukira genda kuda omwezi 30 omwezi ogwawere lwabaire lwamukaaga yakoba ati bwe lunatuuka olunaku olwo titujja kwebisanga bwe tuli buti tuli kwogera nimwe mu idembe twabakoba nti oba otambuza bigere tambula ofulume South Africa oba olina baasi oba tractor fuluma South Africa aye bwe lunatuuka olunaku olwo mutanenya muntu yena ku kye tujjakola era tubakubiriza obutawuliriza gavumenti seba abantu nga balikoba timuwuliriza gavumenti gavumenti tejabamba kye tujjakola mutiba batandiseku malema yabona bwende nga kati abanagana baizeyo abikumi bisatu yamala yabo zaba South Africa yakati mu aba South Africa muliwo mwatwaire emirimu eje gy'abantu ebikumi bisatu abagolo andi yabakobi ati abantu banaba baire bakola emirimu babaire ejjokulonda ebibala mu nimiro imwe aba South Africa tibenda akola ati abantu batembeye nana ku ngudo abeyo tibenda akola bona bwe bavirewo ani yaigwirewo ku mudala gwenana nga waziraliwo yakoba waliwo n'omubaka wa parliament owundi gwe nabona omuzungu ng'aliko bati kino kyeinamiza kubanga banaife abairugavu aba South Africa babaire bakobanga nti abazungu ife tunigiriza abairugavu bale baida bona babagemeraku tulekerewo banigiriza aye ate buti abairugavu bali kugoba abairugavu banaiwe baleka abazungu kuba mu South Africa mulimu abazungu bangi abaidamu nga tibatyame ba South Africa balimu bakola di business aye zirali bogerako aye ate abairugavu baize kubairugavu banaiwe be baligoba mukendeza okwekadanga olwere bwebola bwidye ate mutumulekera okuli enkembo nimwe abasula n'obuwundo mu mayumba bwe bamansa kwa amadi gabwo sebo ku nsonga eyo kwegadanga n'okuli okwegadanga ebyo ndikwenda okulabula bawala baife bakazi baife abalenga akabozi nairala abeitanire ino abasaadde abazungu n'abasaadde abalenzi baife abeitanire ino abakazi abazungu abazungu bano kitwetagisa okutungula ino amaiso twetegereze balikola ino endwaire baleeta wano mu Africa bagezesa era eriyo omuwala inawo omuzungu akoze endwaire agireese gano mu Uganda aguze malaya agita kuki okugigemesa omwana gaife nze tidi aye nze naboine omuwala mu South Africa South Africa yali alenga kabozi aye kiboneka bafunamu obutaikania kuba baali balwire n'omuzungu ono yamuwa overdose eyandikairika empola bino ebyabamozesali ono yakairika mu bwangu kubanga omuwala abaire ow'emyaka 3 mu mwaka mulala gwonka yabaire awezize 9 nga mukaire muzibu akoba ati mpegano nga bwoli kudazanza okairika obone
bintu bino biriyo kakati